Acho so mami wada mami ba. Oro na ye ade na che no. Ne nkura na ono omoye bone no. Se fa de se bi se wo na ye hosi. E na ye ne ya tete anu ye wo panes. E na asemaba. Asem ba ye no. Ye de wakwa kopi mu court. Ne se nipa so de achew. Enti muntuatua bibi kakaka na aban mfa compensate nipa. Na akoma ntone ye ma. Na nipa no akoma emra from kakra emfa ma na at least paid for bargain ye ntwa so. Could you believe say agrada etua ne de we ne nkura ne de wo so ntua. One was America. Enti na chese still we take America. No, the case is still on. There be o say the case is not finished. The case is still on say any pay we so the channel. No wa asem no. O the channel. On na nka say we yi na kuma mu say nia me de ye me nua na enye. Nti dia mpenimfo na say aban ahye ne no. We tua na afamu de. Nti that me so na nka say kro wa gine mfo nso atum de. Beba wontie me. O tua na afamu de wie ye no. Ne nkura no a wone wo mo ye bone na wo mo ka ne ho. Aye chi wo fe. O say o ntua wo mo de no enka ne de no. To o tua oro nko ne part. Ne nkura ne de ye mfa wo mra nsa wo. Everything goes for you. Oniska kabibi kire wo mo obuchi no court of power anya so obuchi no osati asore no o pese wo de channel onu ani nua ka wo pese wo de channel sika gare no gusu ye wona sorry free amigo onu ani nua ka onu ani nua wa je no wo so de acha agrada se ne wa nya so of course se wo de ye de 1 billion se sika ne de so ye je ada wona abe decide na we court me a prophet more than all the bremu second Fosika waje no bremu seconds na assembly is twofold or see what the criminal aspect na so be nche se bori ye vanche esa wo so for as prophet so for as man vanche no oh no criminal side o say criminal dey be ache o say instead of say enke this ag terms ni be besa aka no we serious criminal case. But who could deny internet so say what dey ache. They make a want to say the criminal part. I can want some we. To say we na fit blog o. So what you say? Mama no wa ha ji wo say Nana Grada evangelist Patricia. So what court to be e was a criminal side. Me person me be say we have 15 years now court to the man no obetwa ana say ye enche bia ye hwe nim so beba. Tie nye kwadi bi beka ho. Me kura me nyanka e ma ni 30 years. Na onkodem hwe mame ebinum kura kotu banche ebinum atu banche akowi akokọ baako o de expect say uni bibi enye say onye say oniska o betum de atua recently o send 70 billion egogu obi account e ma Yokofo invite na say do obekọ prison won say Yokofo invite asema wo kan wo evidence me say won want say Yokofo invite no na ya asmente Yokofo invite no o sende sika meba sika no o de kogu won wankasa ni general manager account ni general manager friend say ni general manager friend kudos ye invite kudos no so e wo Yoko e ko sen wo mo say Nana Agrada ni general manager friend on ni kudos ye friend kudos ya enye na ka minimu da eti kudos Nana Agrada general manager enti ye invite kudos and Nana Agrada nyina e wo Yoko ensemu bi e wo Yoko ebusa no where because sika no a wode amara no enye saa 70 billion ko sika ni gu won wodi bi ekoto baabi. Are you getting it? And where did you get that all this way? Enumwa na Yokofo invite na chakwa na okoje no. Do Yokofo case nkwa na onwie na odiko. Na chese na Agrada ansem no nkofo hyehyɛ kyerɛ 70 billion. Yes. Na o man pani kura no sabio a wo hwɛ wo man yi so kura wo 70 billion. Edwuma na waye no wenye sa. Edwuma pay na waye Nana. Na mi sika go my account. Make am say sika na edwuma be na Ghana ha wo na sabi na no a lumba ne yire no asemi ko kota e so mo kofa 20 billion im re kura no 70 billion. So be life oh. Life ben. Eya pobo.
Eya pobo ko sika woje ko gold awoje ebe ye kwa na sex ka ko omo de eyi to so man friend say echo because they were according to information na me bi nyaye no from kudos no one me fine this time one me fine one me fine ti or me ni didi 1 or 2 enkobo me scan send them nyina okay but what the man me believe we yokofo a o me invite him okay what you say in that time kudos na o munko yoko na kabeka say allege but the entire me for allege inside that enton say kudos itself no so was invited in yoko say then as can free mama gada account to eba on account. Wow. It's not just a person or say Nana Grada any manager kudos no and pennyfo bi e show machi and answer yen mean to me can pennyfo bi show machi and pennyfo bi show machi 70 billion because they call him say there is information okromo. Wow. Information okromo e na kwakwache abu trika e na abu trika yetimi tete na kwakwache no information information na chese omo ni omo ye adwuma no womo ana omo ye didija I want to come back no didija ye ya any mo na na chese didija oni obi ye adwuma na se nipa ni nim nia wo ye na wo connections no nyoma na se ebom na wa ma nipa ni bia kan na chese de wo enu bi na chese ya de wo no me pa cho me bocho me papa cha ma unto me si asem na se de obeso o che ni se omo ye adwuma no as we didi aja binom e na omo betray no omo yi na ma e be to brown crab betray no Urefi. Why? Na brown crab betray. Me pacho misro wadaroma enye na because Nayas send some so na brown and betray no. Okay. Na brown ade a wo ye ni say. Or the video ni bi na brown. Okay. So na brown could have been arrested including Agrada ni nyina. Wow. Because na brown so show video no. E wo yes no. E wo TV ni so. So Nana Brown have to witness for me. Say no kure. Video no ma me de bre ye. E ma ye kura ye so ye de. Sofo. It is like ono no anye sa no a. He was part of Agrada. Wow. Not oh baby asem na kwa kofi. It didn't betray. Ain't no there be no fair betray. Because we betray. And to kawanka oba kwa ah there be we betray. And me say wanka oba kwa dem. Me ne wo yensa da aduane ba kom ni ye di. Na se aduane ni ye de. Na wo fa eche ko catch obi se aduane ye di. Nana Brown betray. Poison oh there be poison. Me kwa nka be the same thing. Oh poison guminti no. Wa ba be di. Na video bi ni mu ni be bia ko fa free ba na dia bre. Aduane ni bi wa kwa jina nche. You have to say it. Inside aduane ni mu. Because man kan ye me ko. Papa me pacho me bisa we dia facha me se me bisa. Papa me bisa we dia facha me se me bisa sa question. Abra wo be ma ne be to abonten no. Ye nyina ye hwe bi. Na sa time no na adwo. Ana se na afi na e be ro. Woni bibi. Mami, woni bibi. Ababa wo bi busa me say ya. Okay. Because no say be ma na ne buafu. O be ma na wo ko sa situation wo ma e be sole. Ababa wo bi busa me say na me say sister. Se nye nyame amesuru no anka nanka mama waso ya shiwa. Ka wa bo mu say bibi na man ade ne ko fom sa. Na e so fom ka wa no. Ye na me mama kra ne say. Agrada show video no kra no sa anka say. Ade ne kra ya ketekete te se nkruma. 7 preduasa. Ade so ajojo ade bro. Ebe da sorry. Ade ye nyina nim se be ma bia ni enche da ni mood mu a ana se na we papa ya bo se wakofo obeyire ya tete ho pese ya ejenia ne de ti se timbala eno de ya de ne de ti se timbala de kura asem we to no kura ejo no se ejinem na de na be to abonte na nya de keto asa o oh ya tete waka ya ko na mo je fi ho nana ora bi mo musa oh me ma tu bi dia to agu ba bi o asa wo de pay ni konti ya serious note to nya me ni say bona baso waya de pa ya waya de pa because enye ni pain na betumi agina sa de ya bida trauma of fame ene nia chese ne mampo afem ne ne yere na ye beka yesen me hu Agrada mobo we mobo ben na wu mobo ben se enye ono ne
ne counterpart ene de betu TV so a senko obi ehu nko obi ehu de ekoso there be o ka sister Debio. Na se no. Apart from say agrada de no. So for na ka say sister ni nua be video no. Nti bi kra me tama me nya mpo na agrada issue no kra enya mbae. Debio onu video e no send ma o. Onu video ade no no di video ne circulate ye. Na se mami go da asem aye kan. Wo so wote wona wo twetwetwe nkofo di e be hyem adai. Se asem de asem ne ba. Me na brother dey no ka say. Baby kra we very good work and oye. Okay. Because me baby na dey na brem say me to say see na say me to na me boss aka tell me say me to adent na wo say wo news here can wrong na wo wrong say wo ko to won no wrong. Okay. Wrong there but now say you do. Okay. And you have to speak the truth. Yeah. Me mom there enya me na me ko hwehwe ade no me mami na de bre me sofo prophet wo de brem wi a maybe sa sofo question pa wa ha pa cho brem wadaroma question ababu sa ya de bomb because ya ba na woni ma so wo be ka prof wo de brem ya ma ne yakọ ade amia okay wadi amia pa se be mapa ne ya de wadi beto abonte okay ahomete ade a ye nyina na ka ye pe enya Ghana hanko ya si bebia me si China fo nyina ko mo de ekra nya yi ko mu no mo e bi kra ne ye pe bi atwetwe ade ya ma ne shede nti nyame aka na kuma no so the criminal side na cha eye your friend is the other side no betimi dey age kakra na ja wo dey compensate no no dey age ma 2 billion because you see that 15 years you also go dem afa bi am dey be say no so for Appiah say no say ye we na munyina no moma ye nyina ye plead me pa cho wadaroma me dey me nko amadwene dey nka ye nyina ye nye hwan na ye plead for aban no na nka na agrada say no wadi amia wasua ne ma bebre wadem ache what is say first or kokakra na ko aba na nka ye mfa aban fa ne bone nche o the man we wo David papa ene na me ka say obi akowi akoko wunim kojo chika ye ni ay kojo chika captain ye jeri no ono kwa wanye hwe a whole professional lawyer but sofo me hu ne said ye na asie agrada e bia na agrada na ni na je hu wunim kofo because so no pe me ma TikTok e bia nim na wunim wo mo wunim kofo go prison okay e bia no opade na odi bo ene say me ko ye na ye ko prison minister of page bi na ko I don't want to mention his name now minister of page bi na ko prison one month a female prison okay ye ko ye ko hu sister bi ya oba ba chia ye ha me nim runimo no me yem hyemi ankasa sofo ye bre no aso awie sofo maba ba chia say wa damu a me hunu for years wo kuma say wo hyemu enti aka de be 2 months enti no say ye ma no kwa ma ne tumi pie ye de nyame ase enti say na agrada so hwe aka be how many years you say no 15 years na nka 30 years kura e na judge ni hunu bobo say otwa 1 year bia otwa 2 years enti no say no emfa say otwa best 5 to 6 months kura emfa 6 months ye 6 months free 50 years me be ka say 14 wo yesu dini mu na agrada wo twa sa mame atatra mame me pa cho baby ye me wa haka o de mame nkasa me nyankopon say na agrada ne 15 years or 14 years no on twa 1 year kura wo be free mu o say oni mame me pa cho me ba wo say when yesu kristo nazareth ni dini mu by the blood of Jesus we dear go the bibesa kan mame ade ba kwa e we yen Ghana for ho na say won fa nche no mama ye brothers dodo say amanoni na mame ya kwa ko gina baby say ye plead man no say me pa cho ye plead ye bre no aso na me bi last question me pa cho wada na mabone do so sa no ne single do na wasisi no na say e na net na ye dumi tutu sa entene de wo ho omo oje omo go ne fa ma de mom na wo be den so obi go no de na ensema ya kan nyina okay me papa ensema ya kan nyina fa final words bra na ye bre na pa ho yenko me final words ni say pacho camera ni hwem mame me da abusuafo nyina ase ye tiefo ne ahwefo nyina yakopon enhyira obi bia emu de me kan say me sre His Excellency John Dramani Mahama
said the was here to Niema ewo judicial and the security system no police system no. I really love it and I like it. Wow. Omun koswa no munye ne sa no mama embra enya adwuma. Omma bia ye de mbra na chichire o man. Okay. Say embra enya adwuma e wo man bia ma o man jija. Okay. Obi abetuma ye de ope. So we should allow the law. Who is obo adwuma? Yes. Okay. We should allow the law to work. Nyame and it should be equal justice. Nyame nshira. As I say we say we dey we so for panyini why bone into ye fan channel. Okay. As obo equity aha. What just say we say we be nation prophet. Me na ma bin. Me na me share nkom say we mra be power. Ba ma me wi patro me wi misra 1 seconds. Me na ma bin, me na me nation prophet. Me na me share nkom ma ye di John Dramani Mahama betra konya no so into me 20 particular no a me go free. Okay. Yo. It should be a equal justice. Okay. Ye mamra ni nyadwuma. Yo, enche ye kotoa ba me papa Dr. Mahmoud Bawumia and me papa Kennedy Japan. Me pa sha I can see you mukui. Hwan na ebefa. Me as a prophet. And the nyame ayi a kire me. And the nyame okay. The nyame ayi a kire me. Okay. Dr. Bawumia will win and it will surprise everybody. Me pa cho wada Roma any die ma Dr. Mahmoud Bawumia will win and it will surprise everybody. Enti me pa cho say when we near what Ghana kromo a yen twawasu emfri kromo a na say dia na yen twawasu yen twawasu ya fa kana na agrada mo pekura mo mfa menyi sra ha mfa ma man le papa Dr. Mahmoud Bawumia papa be bia obi a papa me chia o papa kan me chia mu nyina ye say ye wura ken me penasem me pacho ye bre no seconds ye wake me penasem but me sra me nyame dinimu me pacho on the sika no on the sika no emwa enyanka wisiane ye da se e dey politics na ba me de no fa mo a o se de nyame no fa mo a o telephone number nyame atusu no o nyame pacho fa o telephone sofo nyame atusu so ondi o telephone number to ya prof o telephone o bi obi hwehwa o telephone number na ye nko ye bre na so 0543 okay o ka sati se sofo kumcha o se zelo 0543 okay pacho na ehwem na telephone number so kumcha cha we ko fada se o be matu bomba ma kumcha cha sa o ka zelo mpacho obo mpacho obo number no papa 0543271733 0543271733 okay papa prof pacho can final words na for number 2 ja na also be program bi pacho fast Ghana for in official on the 31st December me program or Tesano I'm opportunity changing status pacho my number is 0244 797237 0244 797273. Yeah, Michelle. Mami go to final words in patrol seconds. 1 minute. The number mama 0244 797237 sorry. But number ni be 0244 797237. Last one. 0244 797237. Mami go to final words. The mechanic say Mami go the no. The mechanic say because Asra ban so say agrada o manin dem for 30 years mayen esan se mami wa ha adwen wo kromu he papa se man kasa de na meboa wa ha adwen me pa cho na afen so do me ma me crop for shout out me kunu papa me dofo me chocho me cho me ti obi o final words why me pa cho asama o kan yesi yemfa ne ntum 30 years ya can say ya adwen sa kira wo ho e dey ntina abeka se yemfa obi ntum 30 years ya me bra komi ye na yemfa ye esua de because mpenifo say e ka won ntia na ka woto okay na emom no obi bia obi be fro phone so say besra me wo fie me yare no mpacho yusuti because the social media no aye easy a obi abetumi do abeto ada se obepa obi nipa mienu aka wo ho na ni nipa no akọ tie se BBC a obetumi nya evidence atete because me brother se obi ka no ho na ko ne ko ya me ngi ni se nko be se akosa atebia ne mu nana nyankopon won hira pa me papa nyame won hira ebusiafo nyankopon won di kan mami hira mo ansa da mase me to nsa frem a mo ba na emum me papa Reverend Isaac Owusu Bempah and papa Obofour esen ka Paul mo chow show camera nim na Paul mo chow answer wadama we dey me ko to je Reverend Owusu Bempah any Reverend Obofour me pesa me kama mo ti ase say bo ye dania case no e be ba so